Update by Piki Parlo ke bistana ban page ya ka video hagar ke channel. Sedang ulian si ban training bat ke klub Inter Miami. Ya orang yang kai bapau bat bitam ka percaya ka cuk ka bamta. La de ban pedeng burom ka klub Inter Miami. Ha ka ka sing blay bat ulian LMC la yo ban training bat klub Inter Miami. Ha ka ka sing na ka bata ban penkre ya ka jingile kai. Persia ya klub na Mexico ka Cross Azul ha ka group stage jong ka League Cup. Kumban cepatkan mau hene ulian MC ulalai berbiaso syak klub Inter Miami. Hadin bola mino na klub PSG na marka kontrak jong ubar klub PSG kala kut mutaka samoy. Bat ka jingrai ulian MC ban berbiaso syak klub Inter Miami. Hadin baka jing pus new jong ban yora ya ka FIFA World Cup na kamta kari Argentina kala urlong. Kata hadin bakari Argentina kala yora ya ka FIFA World Cup haka jinglai kai final Persia ya ka France. Haka FIFA World Cup kabalalong haka tar bat kumjuru bo ulian MC ular dep ban pendep ya baru haka kerel ka jingale kai football jongu kamtam ya ki individual award kabal yokur hadu nyautli haka volunteer o award penpau ulian MC hakini ki kendep sni haba pai shaka jingale kai kabaningkong ulian MC ber klub Inter Miami kan long haka sni thoding haka jingale kai Persia ya klub na Mexico ka Cross Azul haka League Cup kabay ka jingile kai haka group stage haka por pal laipo PM te parlok ngin sapay hato ulian si unyo tapnem ya ka kol kabaningkong jong una ka klub Inter Miami haka jingile kai Persia ya ka Cross Azul haka snito ding haka por pal laipo PM